الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So kapusay ko na magawi si ko Shawwal. Insyaallah subhanahu wa ta'ala nagiwi. Pumagusayin tanong saging kaya mapunto ka video. Panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala at tarima niya nakita no sa Ramadan akya pusan tanong nagbugan tanong niya sa gaas bagar mapasad tanong tawfi agyan ka iya ka kapusay si ko Shawwal. Gingay kapusay si ko Shawwal na si ko na magawiron na makatitimbang sa lagid bu kaya pusa nagasusud sa ragon. Ugaid na ad na syartiyan anto naging ko to syartiyan. Mihali sa hadith يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه متى أنس النبي صلى الله عليه وسلم napitiruyan sa din sa tao pusa aniyan sa Ramadan oriyan yan na initundog yanon so namagawi si ko Shawwal nakabalo ito kasiyamid dahar sa lagid o kaya pusa isi ko saragon isabab saging kaya hadith inalayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam akapmagyan sagyang ko to alagid o kaya pusa iko sud o saragon na sa mga tao api pusa nilang sa Ramadan oriyan yan na initundugilano nagyang kutuan ng gawi si iko Shawwal. Masya Allah subhanahu wa ta'ala sa ini ko mala abalas yung kay hadith na piyakaliyo o al-imam Muslim si iko sahihin ipupagisa o kadaklan si iko pagtaw antunay saba pakiapakatimbang o tlopulu gawi na gunam gawi si iko sud o saragon misabab po to saging kai asamba. Misabab sa iko katero Allah subhanahu wa ta'ala. Apitero yan sa iko paraman Allah subhanahu wa ta'ala sa isa suratul an'am ay kamagatos sa 60. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa bis السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala si ko paramanian sa din sa tao makataling sa sati man na mapia na bagi niya naging kutwa sapul wala gidian agusa din sa tawa makatalinguma sa sati man na marata nada imbalason inuntas sulagidian asiran na disilan planiman. Misabab saging kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala aso sati man ang mapia natakap niya sa sapulo na so uman salungan si iko Ramadan akyap po sa tao natakap no Allah subhanahu wa ta'ala kiyap niyatan o tao sagyang kuto Ramadan natakno Allah subhanahu wa ta'ala asapulo na ito isabab asuplo pulo gawi si iko Ramadan na uman salunganon natakno Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto asalungan sa sapulo na ito isabab pagungas kaniyan na talugatos agito gawi o sapulo ulan na sumambu. So, namagawi si iko Shawwal natakpan Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyan sa sapulo na imambuwa kung aniyan na nampulo gawi nagito mambi o nga agyang ko to duulan gawi o duulan misabab sa agyang kai amyaloy tanong aso sapulo ulan agudu ulan natimbangan nas kanyan na
sa Pulau Dulan ag YouTube so saragon pangnintasi ko Allah subhanahu wa ta'ala makanggir kanwini yaguna kawyatang kanu si iko kapunggal buka saging kutwa simba kapamasay saging kaiya syawal wa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.